معلش موبايل. Jibqilqaw fostna ġbija tal-Madonna tal-Grazzja u nsellmula flimkien bl-innu il-qaħħa it-tislima.
Nikkantaw flimkien. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Viva il-Madonna tal-Grazzja! Issa nselmu flimkien lill-Omna Marija bil-kant tal-Ave Marija.
ويهيانينا ساتيت مسوية اسمع لنا وجهوية لمن أبناهم تعالى طول يسلم عليك بيدتين بسر الله يسلم عليك وجسو بيشبيها يسلم عليك عروسو يقدسيها فيك القوة تدريه عليك يسلم عليك بيدتين بسر الله يسلم عليك وجسو بيشبيها يسلم عليك عروسو يقدسيها فيك القوة تدريه عليك انتي لشقة الأرض السماء انتي لذة القلب المحبة تاني تولد في دانا تنبيا تحت الحرصة عينك اسلم عليك اسلم عليك بيدتين بسر الله اسلم عليك وجسو بيشبيها اسلم عليك عروسو يقدسيها فيك القوة تدريه عليك
여기 너무 예술이야.
هذا الملبوع موضوع
Fit-tmiem biex jagħtuna Marija kienu l-festa tagħha e kienu ġew l-ħarsa tagħna fuq il-ħarsa tagħha. Il-ħarsa tagħha li twassalna għand Ġesu. Ħarsa li turina li hija l-om ta' kull wieħed u waħda minna. Fit-tmiem il-festa tagħha ejjew nersu lejha fit-talb. U propru poġġu fiħdana il-familji tagħna. L-esperjenzi kollha li ngħaddu minnhom żgħir u inqas żgħir tal-ħajja. Il-om ta' kull wieħed u waħda minna. Beda Ġesu jgħidilna għawni għamma. U jgħid lilha għawni bini. Perché io ho comprensivo om from Maria tal-Grazzi. Il-mixatat l-internċaw. Il-maxxaw taħħa hija minn il-waħħa fis-santuarju. U għalhekk insibu bil-għom u bil-kompliku tufsira f'kull ġurnata tal-ħajja tagħna. Insibu għom li tixtieq tressaqna lejn il-kelma ta' Ġesu. Insibu għom li tixtieqna nersu għall-uddiesa tal-ħajja. Insibu għom li tixtieqna nersu lejn is-sakramenti tal-Rar u tal-Ewkaristija. U għall-iżbaħ rigal li nistgħu nagħtu lill-jom tagħna meta nersu lejn Ġesu. U komplu nixorbu minni ħalli nkunu bix-xiti tiegħu. Qed nixtieq il-ġdid. Inħarsu lejn l-għajnejn ta' bil-lom. U nżommu momenti ta' skir. Ejjew nżommu fil-ħin ta' skir. U kull wieħed u waħda minna nagħmlu l-kalma tagħna bil-Madonna tal-Grazzi. Ejjew nitolbu flimkien it-talba mill-Omma Marija tal-Grazzi. O Marija, teżorira tal-Grazzi kollha, għajn tal-perseveranza għat-tajbin u tantima u maħfra għal-ħżiena. Dawl fil-qed u serħan fit-taħdiet tal-ħajja, saħħa u fejqana l-mowja. Iqaf miegħi nitolbok f'kull tfixkiel li nsib ruħi fih. Għatini l-grazzja li tant għandi bżonn. Ejjew nitolbu il-grazzja li għandna bżonn minn Antalna bl-interċessjoni ta' Marija u l-grazzja. Gbar u blaqat u mal-favuri l-ewwel kull żmien lejn il-lejl il-rikorda. Ibħlis kemm id-darba l-missirijietna fit-taqbil u ħlisna mill-leħna xeġewwa. Ħares li wkoll nitolbok mill-edawa tar-ruħ lill-ħajja u għal-ament taffilu għassar l-twili tal-purgatorju. Ejjew nsellu Marija flimkien. Ismiem għalik Marija, bil-grazzja nabija, bil-mulenija, inbierka inti fost il-nisa, inbierek il-frott tal-istijak Ġesu. Ismiem għalik Marija, bil-grazzja nabija, bil-mulenija, inbierka inti fost il-nisa, inbierek il-frott tal-istijak Ġesu. Ismiem għalik Marija, bil-grazzja nabija, bil-mulenija, inbierka inti fost il-nisa, inbierek il-frott tal-istijak Ġesu. Marija għandu tal-grazzja, itlob għalina. L-għamma uġli ixtili ringrazzja l-tuma, ixtili ringrazzja l-dawk kolla li bximoti li ħorren biex kanna festa sabiħa li bixra l-Madonna tal-grazzja. Grazzi bil-għad l-dawk kolla li taw sena, nasab taqqa ċaċċija kbira u dawk il-personi kolla li jaħmu fil-karroċa tana tal-għal tana biex għanna festa bejna li d-dawk tana tal-grazzja.